Hello everyone, apnan sob kebi good evening. Our Samnaga news still welcome Gracia. Aji Samnaga first news tinika se report palaga isapte Manipur laga police Canberra. Daikan idu northern Infal laga side fane red kora samaide. Idu duijun smugglers ke duhile arrest kori pole parishe koyase aru idu duijun manu lokode bra. 50,000 nishna tam laga 47.6 kg kanjado recover kori pole parishe koyase. Our next day say Ukraine Canberra, idu Donald Trump laga 30 days ceasefire deal do accept korilo apachode. US President Donald Trump bra idu Russia kan laga oporde. Ekdam strict warning do issue kori dishe koyase aro kuishe ki. Judi idu Russia Canberra idu ceasefire laga deal do accept koranai kuile. US Canberra Russia kan laga oporde. Ekdam severe naelebi. Ekdam pia laga financial action do lopole ase nika janai dishe. Aro report palaga isapte Donald Trump raidu Russia kange inika warning dia pachode. Idu Russia laga President Putin duhile idu military laga dress kando lagaigina. Idu military laga officials Canberra taike interrogate kori thaka. Nailepi taike inika question kando huti thaka dikhishe koyase. Aro Russia laga Chief of General Staff bra claim korishe ki joakali. Idu Kursk laga region de at least 430 nishna. Ukraine laga troops Canberra duhile surrender korishe koyase. Aro itia idu Ukraine laga forces kan ge duhile Russia Canberra capture korigena se. Aro tai kan ge nika terrorist nishna treat kori poinika Putin pra threaten korishe koyase. Aro next day se report palaga hisapte Delhi Police Canberra idu duijun mota ge duhile tai duijun bra. Idu United Kingdom laga ekta 36 years old British maki laga oporde galat kam kora nimide. Police Canberra arrest korigena se kushe aro ko laga hisapte idu maki bra talaga oporde nika incident happen hoa pachode dai hospital de jaise aro doctor dwara idu laga matter do police kange report korishe koyase. Police Canberra ko laga hisapte idu maki duhile idu moina March 7 de India de aishe aro dai first ko visit kora pachode idu joakali March 12 de Delhi de aishe koyase. Aro Police Canberra arrest korigena thaka duijon mota machode Ekjon mota duhile idu maki laga Instagram laga friend thakishe koyase. Ari idu foreign maki bra idu mota ge lokori pole Delhi de aishe ari idu laga incident happen wishe koyase. Aro next day ase Odisha laga government bra idu Odisha laga state de. Daikan idu ahamoina April date 1 day bra shuru korigina. Idu Ayushman Bharat scheme do launch kori pole decide korado janai dishe. Aro Odisha laga state de thaka 1.3 lakh nishna families Canberra. Idu Ayushman Bharat scheme aro Koba Pantu Yoshna idu duda scheme dwara benefit kando papole thaka do janai dishe. Aro idu families kange clan hoigina alak 3.46 crore nishna manu noilepi individuals Canberra bi. Idu scheme laga benefits kando receive kori pole ase kushe. Aro next day ase Pakistan laga southwestern province laga train attack de. Kundu idu terrorist Canberra, idu passenger kange turigina rakishe, idu hostages kange duhile. Idu 30 hours pachode, idu Pakistan laga security forces Canberra, dakan sobke bi rescue kori pole parishe koyase. Aro Pakistan laga military spokesperson bra ko laga hisab de, idu laga operation de. At least charjun nishna security forces aro 21 nishna hostages kanduile murishe koyase. Aro 33 nishna Baloch militians kun kan responsible ase idu kan sopi eliminate kori dishe koyase. Aro ko laga hisab de idu terrorist Canberra idu passenger kange idu train de bra namai dishe koyase aro tai kan laga ID card kando check korishe aro idu hisab de nailepi tai kan laga kas hisab de tai kan ge phakori dishe koyase. Aro idu kas nailepi chati machode tai kan bra Punjabi laga kas kange hi pishola torture korishe koyase. Aridu passenger kanduile duidin nishna do iku khanai koyase. Aro taika no paina thagikina train laga toilet pani khando khaiche koyase. Aro next day ase Taiwan laga president Baragushegi Taikan. Idu Taiwan laga service member kan ge involve kora China laga spy cases. Noilebi idu China spy case to address kori pole nimide. Noilebi solve kori pole nimide. Taikan idu military charge to aropi restore kori pole. Nailepi du military judge kange aropi taikan laga position de vapas raki pole plan kori thaka do janai dishe. Aro Taiwan Canberra kucheki China Canberra idu cyber attacks by nailepi disinformation idu kan nishna grey force kando cholaigina Taiwan laga defense kando komzor panai di pole attack kori ase kuishe. Aji samlaga news te mantaki ase aro lasta kuni dia bra pichi thanks janai di ase.